हाँ मामू कौन जा तो चाकरी कथा कौन है ना से आसी टर्मिनेशन नोटिस आई टाइम दिया 3 तारीख पर्यंत हाँ हाँ से किसी बुझा बुझाबुझी हो मामू लास्ट फोन कर चाकरी कला हाँ चाकरी तो गला मोर 8-10 दिन टाइम अच्छे एत कष्ट हेलो भाई से कौन है कम्प्लेन दे आसती जोटा कौन है तुम बनैलनी हाँ रख तुम बाल तो कम्प्लेन मोर कम्प्लेन है मुझे चाकरी छटैमी कम्प्लेन कम ना गरम रुह हेलो हेलो कौन खबर कौन भल बाला तो जानी चाकरी कथा यो କଥା ହେଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଯିବା ପିକନିକ ଆଉ ଆମେ 24 ତାରିଖ ଯାଉଛୁ ଆସୁନ ଯିବା ବାଳ ମୋର ଚାକିରି ଏଠି ଛଟେ ହେଲାଣି ପିକନିକ ଯିବି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା ସାଙ୍ଗ ଫୋନ କରି କହୁଛି ପିକନିକ ଯିବା କଥା କଣ ହେଲା ବାଳ ମୋ ତୋର ଚାକିରି ମାନେ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଆସୁନୁ ମାଲ ଟିକେ ମାରିବା ବାଳ ପିଉନୁ ଚାକିରି ଗଲାଣି ତୁ ଜାଣିନୁ କିଛି କଣ ତତେ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି ମଦ ପିଇଯିବା ବାପା ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା आज घरे रोषे माँ ना होटेल खाई आसब ହଉ ବାପା ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଗଲାଣି ପଇସା ନାହିଁ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖାଇଦେଛୁ ହୋଟେଲରୁ ମା ନାହିଁ Bye.